U svom frizerskom salonu koristim strategije poučavanja, te tako da se prvo u komunikaciji naravno sa učenikom pratimo plan i program rada koji trebamo slijediti svi. Nakon toga odrađujemo taj isti proces uz komunikaciju, objašnjavamo učeniku koji je proces, kako se to radi, kako se izvodi, zašto se tako radi, zašto se izvodi, koje su mogućnosti, koje su pogreške, tako da u tom trenutku on bude spreman na svaku situaciju. Krećemo korak po korak, počinjemo sa radom. U tom cjelokupnom radu komuniciram konstantno sa učenikom da provjerim da li je umoran, da li mu je to naporno, da li treba nešto promijeniti. Naravno dajem mu podršku da se ne osjeća neugodno, loše, jer on to sad u tom trenutku ne zna. Motiviram ga i govorim mu da smo svi mi tako radili i došli do toga da moramo ponoviti neke radnje konstantno, odnosno ponavljati da bi ih se usavršile. Znači to bi bila po meni nekakva aktivna uključenost učenika u sam taj rad. Što je jako bitno isto kroz moje mentoriranje, odnosno strategiju tog poučavanja u salonu, timski rad, da se oni osjećaju ugodno i da osjećaju se kao dio tima u istom tom našem salonu, jer je to jako bitno i to im je isto također velika motivacija. I na kraju cijelog tog ukupnog rada, odnosno bitno je to nekakvo povjerenje u njihove sposobnosti kojima je također treba navesti i dati im do znanja da su to odradili dobro, da mogu još bolje izmotivirati ih za njihov radni rad.